Shubor nakaslem jong unongsan hima. Karendi Football Club kalayo jingarap na kasorkar jela haka arp South Rik Nailur bat kani kalong shisngi shwa bakan mi na kanong ba banle jeshmenta haka Second Division I League kabanlong ha Bangalore. Kani kalong kasin kabaning kong yaki club kanong ba banyo jingarap na kasorkar jela haka ba kalapen banaru nang ni syakman kan ay jingarap ya baro ki kenhun ya lekai ke badan jingtmu banle jeshmenta nadu ka Second Division I League bat wat hadu ka Indian Super League. Hagan ni kajinglet yashmanta syaka Second Division Karendi Football Club kalayo jingarap si Paulak tengka haga jingalang kabala penlong dak tanat dialek kai kat sorkar jela hajawa halar Nehru Stadium. Hagan ni kasni layadan lang umenteri ketanat dialek kai uba bantai dor lengdo kumju Presiden ke Meghalaya Football Association uba Larsing Meng Sawian urang baksnam ke maulai maudat beki uba BR Kharmujai ka direktor ketanat dialek kai ke Kong Wambut ki officer kan ketanat bat kiwe ka sorkar kalabu ru ya kathong bayagi kenhun ke bayashim mentah ka aili kan ai jingrap sau pholak tengka kat baka kenhun ke banashim mentah ka ISL kan yo jingrap siklur tengka ha kan ke jinglet yashim mentah ha Bangalore karenti kan yakun nengkong persya ya ka Rajasthan United FC ha ka South Rik Urisau kumju ha kan riu trek kan yakendu persya ya ka Hyderabad Sports Kashmir FC ya ke FC Bangalore United haka khatwai tereng bat ya ke Medan Maharaj FC haka khatlai tereng nakaleng ba bantai dor ula ai ki kintien kit bak ruang ya Karendi Football Club bakan yelek kai bha khnam bakala ban pen urlong ban yorung syaka ai league ban batai sa kibor jang ka IFF bapen makalong menta ka club ka badan hak balik sementah kani ka tournament ada Karendi aba kiwai ki club balasi ki bala apai khamsa neng agini ki tournament ki balada kim yadan ka kim yesim bentah kanu ki tournament pat kim yadan kata ka interest lasi pania sebentar kani ka Second Division ngada ma aku play shibo mi fisia ba kila shim ya kani ka lat ban pen organize kani ka team di ailat kini ki kena jongi aba lada lasi kim dan fisia tinamun bentau snam ru Meghalaya kanum yesim bentah ke National League. Nilai bagi kena gijongi kita ikut sap hadu kata-kata andrai gidon kampat kinong pelila pintu. Ngabat i baming ngaji keren nakapor sekapor kumno bangin revive biang lani bangin penim biang ya kejingila ka football apa setiap kejongi. Kata kadai mengisi keren kamtam ngawang ipipat haba katu kat ni benai mensua anong no sisnam hadin mengi garanti berkajing persang kecoka bak kajing long sitraham jong kita ginong yalam hamtam iba wan lambok mo samla wan lambok iju pun yang teng min karar bejir ngi keren si bejir ngi keren mo naka benda kumno bang dia penbit penbiang naka benda ki kot kisla kajing don kam jong ni bak ngada so komen ngani tu ipi bahkan ni kekam ke urlong. Tem lain adalah urlong, kila pun krek, kila pun biang. Nagal yang sorkar pan, kadon kejumpa. Bak ngida terang man ya tu ipi. Nadu pengasimti kekam kum sports minister. Ngamdon kam mengandai tu kena. Kila ada dia tu ngadai way mensua. Ngailek kai nang ngambil kam. Ngasu tu ya kejing jom di klub. Balai ki klub ki kelam nak ni tu ipi setang linti. Piongga lajong, piongga rangdajit, piongga royal baindo, piongga langsning kabangang along jen sekretari daki nyau prasnam. Ni kelon no namar ba ka sorkar kam dan kata ka ketika mon ketika diang menyerap lam. Ya kani keju ikran nakapor skapor. Financially ngani tu ipi kadai ka bakta tam ya ki klub baro adu bikim layan. Kan no lelei hadian balawan ke ISL. Di klub kibarit kibariangan itu ipi di company he kim da pai mat so bar kila pai tang situ di klub kiba he dei na taka daw itu ipi kani kalong sibenta ke jingdo nong ka bakram den rai na scrolling opat baki wei ki state apo ka re India ka bai ki jongi piong ka Goa piong ka West Bengal kidon kata ka jingirap ban bakin debu kerpang kalau kenja insentif bagi ai support ki club
Terbalai mengihung ngimla. Dai na takadawan itu ipi hau arajat hat prang abu ika proposal. Naga benta banirap ya kini kiklop kibelit ilek kai hakin level tu behe. Kemudian ke second division I League kibelit kai I League bat kumju kibanyelit syubu naladan ke tim kibanyelit kai ISL. Dengan kuah banong ipi kendiat. Kalau enggak kubur kaba kemen mentara seni bangiyo ya kini ke platform banginya nduk langkum ni. Bana kalian ga jonga ngalada propose bat kani kan urlong bat kaniat no nadu mentar sini bayar ki klub ki bele kai second division in ai shipau lak tingkah ya ka klub ka ba qualify syaka I League in ai saupau lak tingkah bat ya ka klub ka bele kai ISL in ai shikur tingkah kata kadai ka official ka ba announce nga mentar sini nadu menta nang ni syakmat